Sembang lama tadi pasal form untuk bicep punya hypertrophy. Ya. Kau tunjuklah kat orang macam mana form untuk bicep hypertrophy. Hypertrophy lah. Kita tolak tepi apa Strength ego apa strength, semua. ego lifting lah. Ini betul-betul hypertrophy saja. Okay, hypertrophy untuk apa specifically? Training apa kita nak buat? Engkau tunjukkan kau. Bicep lah. Sebab aku bukannya pakar benda ni. Okay. Aku tak tahu nak cerita. Alright. So contoh kita ambil for bicep lah. Okay. Kalau let's say untuk kita betul-betul nak fokus on hypertrophy and muscle contraction, make sure berat tu tak adalah terlalu berat, tak adalah terlalu ringan. Okay. Kalau ringan sangat pun kita buat banyak-banyak sampai 15 reps, 20 reps pun tak berguna juga. 15-20 tu kira banyak. Itu kira dah endurance punya zone. Alright. Kita nak train for endurance, then yes, boleh go for 15 to 20 reps. Tapi kalau nak muscle hypertrophy, just maintain between 6 to 12 lah. Oh. Ataupun 8 to 10, 12 tu kira okey lah. Ngam. 12 tu kira 12 tu maksimum lah, cukup lah. Alright. Lebih kurang, okay? So kalau contoh kita specifically untuk bicep tu, make sure kita betul-betul duduk dalam keadaan upright position. Alright. Chest ni memang kena betul-betul engage, core engage, chest up, okay, mendada sikit. Tangan kita ni kepit dekat kita punya ketiak. Lepas tu memang betul-betul fokus on the muscle. Jangan menghayun langsung. Kalau once kita ambil berat tu, kita hayun badan, itu dah kurang dah dia punya muscle contraction and tidaklah begitu efisien untuk muscle hypertrophy. So contoh macam ni kan, just naik, turun, 1, 2, 3 with the tempo. Naik tu lebih kurang like 1, 2, turun 1, 2, 3. Turun pun tak payah terlalu sampai habis. Tak payah sampai rest. Just turun agak-agak sampai tahap macam itu. Naik terus. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Macam tu. Okay, buat dalam lingkungan 8 to 12 reps. So insyaAllah buat dalam 3 ke 4 sets. Korang akan dapat like a good pump of your biceps. Menarik. Bila kita tanya orang lain-lain, dia punya cara lain-lain. Tapi ni kita nak sebenarnya kita belajar daripada ramai orang punya cara. Ini cara Coach Nazir punya. Guys, jangan lupa follow dan ajukan soalan dekat dalam ruangan komen. Stay tune guys. Next video.